Shubor nakashlem jong unong san Hima. Kaseng Nonghikai kabahap hapo kashatri jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association Sentrabadi hapo kajingalam Presiden uba Aris Dr. Rembai hakajing kendu berkilat patai kubor mentah kesni ka khatlai tari unai lur Hasilong Press Club. Kalau kentu ya barok ki para Nonghikai ki badan hapo kaseng makin Ïaishah halor kajing dawa jong ki ban Kyntu ya ka Tulop. Nakaliang Presiden ula pentip banaduk kasngi bakila penong ya kajing yakhi Peitbniah naduk kasnam arjar arpulai. Kaseng kenang ye budien haduk mentah halor kita kimat jing dawa jongki bat bun teli ki jingalang kila dep ban yashong bat kibor badi pet halor kita kimat ula kentu sebarok ki Nonghikai bakin Ïaishah bat kaseng halor kita ki jing dawa jongki namar banak liang ka Sorkar kala pendap ban penkre chat ya ka draft memorandum mendaksini nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Sentrabadi kawin ki Seng jongki Nonghikai SSA po Meghalaya nikot ya kan ka press conference panpa ya ka message shiki Nonghikai SSA badan ko kasatri jong Meghalaya SSA School Association Central Body in particular berkunjung usha baro ki Nonghikai SSA hapo jela Meghalaya ki bomdon bat ka association jongi in general halor ki mat jingdawan barang sateng jongi kata nongkong kadai ka jingkri Tulop dan enhancement of salary bat ke baal bai dei bat ka man pen scam lani ban recognize ya ka service jongi ki Nonghikai SSA nagalian jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body nadu ketua board bagi akalong ya ka civil demonstration angtai ha additional secretariat how July arja puar nagalian jongi gilaya ipudin ya kini ki atli ki mat jingdawa ki pangala kedeu haneng but naga gilayo manyashong ya bontli ki meeting ara nadu ki director juga education i honorable education minister perkunjung adu ke level jong deputy chief minister sa Preston Song te hakji ya nanti jongi kong ka association hagini ki stem mat kunai pada dem nagalian jongi ka Meghalaya SSA School Association hakashpotrik jong mentau unai nilaya don ka meeting baru director of school education and literacy Padelo ka jong kapor state project director Ïaishah swapni tembe office tay kam jongi angte lai kram de hakni ka jingi kindo nakalian jong ni ngiliakan halo kini ki atli kimat ki pangsan barang sa ating munta kabarang kong kadai ka enhancement of salary pat kabahal kadai ka regularization ani ban pensken ka service jong Nonghikai SSA enhancement of salary nakalian jong director of school education and literacy ula pentip shangi association bayamenta nakalian jong commissioner secretary jong ka education department ula ai ka instruction ani ka direction ban put on hold shwa ya ka ban pha ya ka proposal nak banta ban Kyntu Tulop yani Nonghikai SSA kata tadi number 1 number 2 akabai dei bat ka jingdawa jingi ban perskem ani ban recognize ya ka service juni Nonghikai SSA nakalian jong director of school education and literacy badai state project director juga samagra shiksha abhiyan ula pentip changi association banangkan yang jong ka education department ka penkre shat kala proses ya ka kam but menta kala det pan penkre ya ka draft copy jong ka cabinet memorandum nan benta ban ra ya ka mat hapo cabinet menta ban yo ya ka approval mani ka approval jong ka cabinet hak bai dei ban scan ya service jong Nonghikai SSA tinangani jong ka association hak ni ka jingi kendo nila Pynkiew shushu na director of school and education and literacy but hak bai dei ban kani nagalin jong ka pensai makumba nagalin jong ka Ministry of Education Government of India kala de pa ya kashiti chabaro ki state government hapo di India yaka rai jumlah cabinet committee on economic affairs
jong government of India haka intrik jong unai hokos arja akobe bakal shin ya karai bayar kane ka scheme samagra shiksha abhiyan can continue for the period of 5 years. Kabamut which effective from 1st April 2026 till 31st March 2026. Sorry, 1st April 2021 till 31st March 2026. Tulia tu hani ba kalau nantana kibabon ki state kilangan penskem mani kilangan regularize ya service jogi Nonghikai SSA. Pembentuksa bila ai ba rangshen mo agni kinde benang dari ba po jela Assam nakalian juga government of Assam ka ashing ya kani ka initiative ban penskem ya ka service ni ban regularize ka service jogi Nonghikai SSA. Di halo jo kani ka city nakalian juga Sorkar dan ba education department ka ashing ya kani ka senjam ba ban penmi nani ban thau ya kata ka policy nak benda pun ban grok ya kasar ya ini ka jingwa ka bangilan de bo shaka Sorkar kalau kumne nagale jongi ba PTV ma hadin ka juman joka hausan arda indai nagale joka government of India kala alain ya SSA ba ka House September 2010 tika manado September 2010 kini ki norms joka SSA ba ka norms joka ahadi kira ni ka jo Dilani pek haka nika subsection 3 joka section 23 joka hamtola kerensai baka salary but ki service condition ki allowance joka Nonghikai ki bahap hapo joka nika hapo joka up 2009 kidai pandong at par with regular teachers tena shushu na lonang ta hadin ka jingmi joka nika nakaliam joka state government kum ka jingput ku bor jongka section jongka subsection 1 jongka section 38 but subsection 2 jongka section 38 jongka RD Act 2009 kala frame yang state RD rules kabangitip kum ka Meghalaya Right of Children to Free and Compulsory Education Rule 2011 but kabala de ka pemiru ya ka government gazette Kashidrik Jokuna Julai Arja Kapwe the Education Department. But kani ka asram bantrekan nado 1st August 2011. They hakani ka state RT rules haka sub rule 1 but sub rule 3 jok rule 18. Hantola kadem shai maka salary but ki allowances jong kini Nonghikai kiba hapo jong atia kadeban low at par with regular teachers. The based on this provision joka RTA nagalan jongi ka Meghalaya SSA School Association ngin abo ka jingdawa siya Sorkar baka day ban Pynkiew ya ka Tulop jongi basic pay plus dearness allowances in accordance with the revised pay structure kakum ka Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018. Kata kalung ka jingdawa ka ba nagalan Jongi Meghalaya SSA ni labo hakamat jongka Sorkar. Siapa education department. Aku pilih TV mentah kalau 2024. The 31st March 2026 is a very short span of time. Di nagalin juga bilang taking consideration yang kami kapor 31st March 2026. Pada kacing nama aja kapor. But way to state yang asyik nak senjau dan provide service to mereka. Di halau tadi kan orang ia tu hani mana kali yang jauh commissioner secretary pula ayah kali direction ban. Ia pun buat cuma ya proposal nak pentas study enhancement, but ban move cuma ya kami ke cabinet memorandum nak pentas ban yo ya approval nak cabinet hak bayar ban regularization nak pentas service community Nonghikai SSA. Dengan ni kalau ka message kepada kalian jongi kami Meghalaya SSA School Association di Paban Pak Sabaro Nonghikai SSA. Dapat ini kini dijubah kibani ayo lembaga jong director na Sorkar na kalian jongi instruction ya ka General Executive Committee ka jongi haka upweight jong mentau menai hangte hapo komiti ho jong kalian samtia hang bangin ya shong ba ya thir ya tai hak bai de ba kalian jubah ka ngin ayo na Sorkar
But hagani ka GEC meeting ka bansalong min sa simpat yakarai. Kahit ka senjam na barang kalian domin yang selet. But hadir juga GEC meeting min sa paru na kajingto sa government. Hakabay din pagkani ka juba ka ang ilayo naga Sorkar limba jong director of school at D2C naga Sorkar Nonghikai. Ada yung mga manen masdang mipa yung message sa bawat Nonghikai ba kinapalo ka apoy trip jong Peitbniah yung September hanggang yung yang GEC hanggang kinongkikan na from across the state kininalo di blog bagi district leaders ke district office leaders ini kinuwan ba nation nata at pamilyo ang yati yata yang ni ka juma ka ni niyo government yung ba director of school and education ada yung mga manen masdang mipa yung message sa bawat Nonghikai ba kinapalo ka apoy trip jong Peitbniah yung September hanggang yung yang GEC hanggang kinongkikan na from across the state kininalo di blog bagi district leaders ke district office leaders ini kinuwan ba nation nata at pamilyo ang yati yata yang ni ka juma ka ni niyo government yung ba director of school and education